Spencer. Wayibukela ngithikenza. Udini Spencer. Yo, udini abeke ngami. Abeke ngami ngabe ndiyakusondela kahle ndikuva. Yabo. Noma kunini mfana wami. Yohlala ndikhona Spencer. Yohlala ndikhona mfana wami nansi le 555. Nansi le 555. Hamba baba ndiyakufuna mina noma kunini mfana wami. Uyabona le date yange 26 engathi kude. Abeke ngami nje ngabe ndiyasondela ngoku. Gqibe ngawo ngoku mfana wami ngumntana na cash wakho. Nasi storment simile mfana wami. Siyohlala sime kanje asiqala ubhadala imoto Spencer kudala ndabhadala imoto mfana wami. Dala ndayibhadala lento kuthiwa ikhumbi. Ayoqala le. Dala yabhadala. Uhlala ndikhona nansi le 355 yebo. Spencer. Hawo dinga kubethe qhawe kwelimi. Awona Sisuthu sithethayo. Hawo diya usithetha lamini kude qhawe kwelimi mfana wami. Nanku khawashwayo. Ya. Iphethe ngohlelo mfana. Spencer nyana sakhona. Hayi kwedina hayi. Sikuva kwedina hayi. Akuthethe enye language kufana maya ngikuva. Uhlala ungumntana futhi. Mojo.